lang kuma inlistadak, edi kuma ada ayudak, tata kuma naragsakak, angem saan tatatirik naket nalugiak. Idikwan at daman maysan, nutay balay mo timayabiman, 30,000 kuman na purnada, kinaawan sa tay na ikan kabagyan ni Kapitan. Tagi ko enyo amin akarbengan, bukudan nyo amin na pagsyatan, luwag sulisit madakam at dakam, nupegget di dakam matulungan. Idi election nagkarikay pay, atari patkanyo dagiti na kurapay, irubiryo tiyag kasapulan, ayan na daytan ngayon kay sinawsawang. Ket nagreklamo akjay ombudsman, nagnati kaso na imbestigaran, amuklatan asyat sumaruno akapitan, syakit nga mintay mako na apalaban. Ngem na absuelto ni Kapitan, syakmet tinaibabain piman, agbibisinak kanuken agraraman, takemken kwarta ngajak nagbanugan. Tagi ko eto amin akarbengan, tay mabukudak ti pagsyatan, luwag sulisit tay nakilemengan, lupeggat isot pagkamangan. Idi election nagdaw dawa takpay, nagpamarangak anak kurapay, amin na partido dinakamat kupay, pagkawanan na kuwa Kapitan. Tagi ko eto amin nakarbengan, tay mabukudak ti pagsyatan, luwag sulisit tay nakilemengan, lupeggat isot pagkamangan. Idi election nagdaw-dawa takpay, nagpamarangak anak kurapay, amin na partido dinakamat kupay, pagkawanan na kuma